kubera iki Mbappe atagaragaye muri El Clasico? Ni ibihe bintu utazi kuri Kylian Mbappe? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bikomeye kuri Kylian Mbappe, cyane cyane turaza kureba ibintu wamwigiraho niba ushaka guhinduka umukinnyi mwiza. Uyu munsi tuvugana Real Madrid irasakirana na FC Barcelona. Santiago Bernabeu ari guca ibintu, ariko hari icyuho mu bakinnyi ba Real Madrid kubera ko Kylian Mbappe byemejwe ko atakiri muri El Clasico. Mutitaye ku myitozo yakoze kwa gatandatu, wanabonaga ameze neza atyaye. Abaganga be ndetse na Alvaro Arbeloa bafashe umwanzuro wo kudasheta imvune ye muri uyu mukino, maze birangira ataraza kuwukina. Aracyari ku bitego 24 muri iyi sezo, ari kurebera umupira mu byicaro. Mbappe atari mu kibuga bihita biheza amahirwe akomeye cyane mu buryo bw'imitekerereze ikipe ya FC Barcelona. Namwe muzamenya uko bizagenda. Reka tuvuge ko Barca cyangwa se Barcelona itsinze rino joro. Barca bisa nkaho byemewe n'amategeko baraba batwaye La Liga. Ibi baraza kubibyinira, baraza kubyinira intsinzi ku butaka bwa Madrid mu gihe umukinnyi umwe mu beza b'iyi kipe arabarebera. Mbappe uri hanze ari kuvugisha abafana ku buryo turi kwibaza icyerekezo cye nyuma ya kiriya kiruhuko cya Sardinia arwana n'imvune. Ese ibyahoze ari inzozi kuri uyu mugabo byaba biri guhinduka inzozi mbi umuntu ashobora kurota? Twibwira ko tumuzi ariko nta kintu tumuziho. Mbappe usibye ibitego yatsinze n'imvune mu mupira w'amaguru, ni umugabo usa n'uwihishe mu gikonoshwa nk'akanyamasyo. Ntabwo wari ubizi, gusa Mbappe akunda umuziki. Kuri Mbappe hano niho abantu batangarira cyane. Iyo bari mu cyumba cy'urwambariro, abakinnyi bagenzi be uzasanga bumva imiziki myinshi igezweho nka rap. Nyamara Kylian Mbappe ni umuntu uri discipline cyane ko we yumva imiziki ya kera. Ni umufana ukomeye cyane w'abarimo Charles Aznavour, umuhanzi w'umufaransa ujya kumera nka Frank Sinatra. Ushobora gutekereza ko akunda football, yego nibyo, ariko we ubwe yivugiye ikintu gikomeye: bibaye bitari urukundo ngirira uyu mukino muri nge, ahari mba narawuvuyemo, ntabwo mba myishimira. Ni amagambo ye. Ati mu bintu bimubabaza cyane harimo n'uruhande rw'ubucuruzi rw'umupira w'amaguru. Anavuga ko we ubwe abana be byagorana ko yabagira inama yo gukina umupira w'amaguru nk'akazi, kubera ko ibibera inyuma y'amarido aho tutareba muri uyu mupira w'amaguru bitandukanye n'ukuri. Sinzi, ariko Mbappe mbere ya buri mukino ahamagara nyogokuru we. Ni umwe mu bagabo b'ibyamamare ku isi, ariko agira ibwiriza agenderaho. Nyirakuru we ubyara se bamwita Christine, amuhamagara buri gihe mbere yo gukina umukino. Ntibishingira ngo match ikomeye gute, uyu mukecuru aramuhamagara. Nawe bikwigisha isomo. Umuryango wawe jya uwubaha, uwuha urukundo. Ariko agira n'ibindi bintu akunda, akagira amabanga. Ushobora gutekereza ko Mbappe akunda inzoga nka wa mugabo muturanye muri quartier, ariko oya, ntabwo ari uko bimeze. Mu bintu byatunguye abantu cyane ni ukuntu uyu musore w'umufaransa avuga neza iki-Espagne. Ibi yabigaragaje neza igihe yageze Madrid. Bivuga ko yatangiye kwiga ururimi rwa hariya muri Espagne afite imyaka 15 yonyine, ariko abikora mu ibanga rikomeye kubera ko yari yarabiteguye kuzajyayo kuva kera. Ibiryo akunda akurikiza inzira imwe mu mafunguro ye. Iyo irimo amagi atogosheje, avoka, umuceri. Gusa ifunguro rye rigoye ni iryitwa pasta carbonara. Riba ririmo ibirimo amakaroni, amagi, ibyitwa pecorino romano. Ariko akijya muri Espagne hiyongeyeho nk'amafunguro cyane cyane aboneka cyane hariya arimo jamon na manchego cheese. Yari umwana ugoye cyane mu bwana bwe. Yakuriye mu kagigi ka Bondi, akaba umwana wajyaga kwiga mu bigo byigenga bya Katolike cyangwa se Gatolika. Nyamara abarimu be bavuga ko nubwo yari umwana ufite impano mu ishuri, ariko kumugenzura no kumuyobora byari bigoye. Yari umwana w'umunyabwenge,
ariko utaragumaga hamwe. Ubanza ari nayo mpamvu no mu kibuga yirukanka cyane nk'indege, icyogajuru ahubwo bigomba kuba aribyo byamukurikiranye. Abafana benshi turi kwibaza, ndetse abantu benshi bari kuvuga ko kuba ari kwivunisha ari ukugira ngo yizigame ngo azakore ibitangaza cyane cyane mu gikombe cy'isi. Ese wowe ubibona ute? Ibi wowe urabivugaho iki? Uyu munsi Mbappe ntabwo araza gukina uyu mukino, ntabwo apanze kujya mu kibuga. Gusa ntiwitiranye ibi ngo umuce amazi, kubera ko uyu ntabwo ari umukinnyi gusa, ahubwo ni umushinga wateguwe mu gihe cy'imyaka 20. Uko biri kose, niba unkurikiye ukunda ibiganiro by'imikino n'amateka y'abakinnyi ndetse ni hano bikurikirana, niyo mpamvu rero ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nimwe uzajya ubona ibindi biganiro tubagezaho, ibiganiro bikwigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, birihutirwa ibiganiro naho gutaha.